kasafela kati Sheikh Ahmadou Bamba kankan ko wun kan manje ana manje to bukure emite nene wale lom alqur'ani di abonya olola Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ko sumak de pakke yonde akila de manje no matina ware ware na karang yo bare na ware ware atanka yo mokane ka karangak di katanka babaj bu nafang bomak di dine Sheikh Ahmadou Bamba no tongali ka karangak di kasafelak kabinyo obatit na safel di wafo jupoe safel di manjeti alqur'ani na safel di manjeti l'islam yon konen fik na safel ma ana war makob atemit na safel poret di mukana meti e sale yeti abonya olola Muhammad sallallahu alaihi wasallam o konen hasaid akila jat kankan leer yan manje di buyegite leer yan manje di sigire di mukana meti dine l'islam 18 Safar